Makhaya baba Ntulwane niyaphila kodwa Fica? Siyaphila. Siyaphila nathi. Uyazi baba Makhaya lana la ezweni lethu eSouth Africa kunomthetho abawushayile la abathi umuntu wesilisa manje usevumelekile ukuthi engathatha isibongo somuntu wesifazane. Kanti before bekusekutheni umuntu wesifazane uyena yedwa ovumeleke ukushintsha isibongo from isibongo sakhe abize isibongo somuntu wesilisa. So ngiyafisa ukuzwa kuwena uvo lwakho luthini lapho baba Makhaya. Nakuba ke angibingelele cha nakuba kuzoba inkinga bafowethu bodadewethu even nabazali bethu ukuthi silikhulume lolu daba sigxile ngalo ngoba ziningi izinto ezonakele uhulumeni wethu azenzile noma ayikhulumile sathula ngazo kodwa ke lolu ngoba lube ngathi kulona lusematheni mhlawumbe sizolithinta noma ke siqonde ukuthi eSouth Africa abantu bakhona noma ngabe into wrong bayathanda ukuthi bayifake bona bayenze be right emvelweni asikaze sikuzwe lokhu siyakweshwana okusehlele ezweni lobaba mkhulu siyakweshwana kodwa ke sizothini ngoba yonke into bathi bona bayenza ngevoti kusho ukuthi la behlale khona bavumelana bakuvuma kodwa nje ngokwami ngiyimele ngumhlalo seSouth Africa ngibona izwe lethu lidukile futhi ngibona lidukiswa ngoba indlela ezivele ngayo nangendlela esibone ngayo izinto asikaze sikuzwe lokho futhi kusiphatha kabi okuyikona ufike kusiphathe kabi nokusishayisa kakhulu ngamahloni nangovalo ukuthi lezi zinto zenzeka kabi izwe sekuthiwa lisezandleni zomuntu omnyama na into ebuhlungu kuhulumeni wamabhunu nohulumeni wamangisi izinto eziyichilo asizwanga mhlawumbe kwaselekelela njengesizwe ngelinye ilanga ke singayi ngothando lwento ezithize ke siye ngothando lomuntu ukuthi kambe makushaya umthetho njengabantu sithini ngoba ngiyakhumbula ukuthi mina lo hulumeni wethu uke washaya umthetho ongazange ube khona izwe liphethwe abamhlophe ukuthi akudayiswe nomzimba azange lo mthetho abantu ke sasibathatha njengabantu abazondaba abangasenzisa zonke izinto ezimbi kodwa azange bawushaye lo mthetho lo hulumeni wathi washaya umthetho ukuthi umzali akanalungelo enganeni lakhe enganeni ayizalayo lo mthetho sasiwulindele ukuthi ungenziwa abantu abangasithandi vele abanganandaba nathi kodwa kubuhlungu masibona kuyabantu ekuyibona abazi ngemvelaphi yomuntu beshaya umthetho namhlanje ukuthi mina njengoba ngizalwa kaCele nje sengingashintsha isibongo lethe mhlawumbe ngithandwa intombi yakwamkhize sengizoshintsha ngiye kuba uCele ngibe ngokwami kanti ubani emhlabeni okuwena wandisa isibongo ngoba phela isibongo sandiswa indoda uma sengishintsha isibongo sakwaCele amathambo omndeni wakaCele kuyiwona ngizalayo azothi lo mfana wenzani manje ngiyafisa sizwe sabantu abamnyama ngesihlaleni phansi singayi ngothando lwahulumeni because ngathi silimala lapho thina ekuthandeni ukuthi ayinhlangano ethize siyayithanda ngoba inazi izinto ezithize yazena kodwa siyibone phela masigeja sekukugeja lokuthi manje bazosikhipha kuma origin because sikhishwa kuma origin impande zethu manje sizoba isizwe sinjani ngapho ke bafowethu mina personally ngoAcele ngiyawuphika futhi ngimelene nawo ngeke uzube khona kumina sengingaba ngokuthi ke mhlawumbe abanye bethu ngoba vele ngesiye ngancanye singemanzi mhlawumbe abanye bazazi izathu zokuimplementwa kwawo ukuthi kungani kodwa mina nje personally hayi ngoAcele mina ngeke ngize ngishintshe isibongo kunalo umuntu ozofika ozoshintsha isibongo angene isibongo nisakaCele hayi mina ngishintshe isibongo ngiyoba umpele ngiyoba umkhize ngiyoba udlala no imina oshintshisa abantu ibongo uma uyibuka baba Makhaya inabuphi ubungozi ezithina abantu abamnyama ukuthi mina uma ukuthi unkosikazi wami ungiganile sengizoshintsha mina ngibiza isibongo sakhe inabuphi ubungozi bayo phela busekutheni indoda ayikazi yashintshisa isibongo umuntu wesifazane ushintshisa isibongo so ubungozi kulapho ekutheni awukwazi ukushintsha indoda iorigin yayo indoda ayishintshe iorigin ayikwazi ibona ubungozi obukhulu lapho nokuthi sesilahla identity yethu thina ezabantu abamnyama ngakho nje bekumele kube siyakwazi ukwenza siwuboycott lo mthetho ungaphili ngoba umthetho ongekho umthetho nje okuzobulala izwe lomuntu omnyama bevele bengaqaliki ukubulala izwe shuthi lento sebeze bayibona ukuthi nathi sayivumela sathi sifanele into engasifanele akaze kwasifanele athina ukuthi sibulawe noma origin wethu no siyabonga kakhulu baba Makhaya
asilibonge ithuba sithembe futhi nangomzawo sophinde silithole lokuphefumula ngezinye izinto esizibona zingamaphutha. Siyabonga.